ovde i danas ćemo vidjeti kako sam koristila Google mape kada sam pokretala svoju marketinšku kompaniju. Na taj način sam pronašla svoje prve klijente i zato znam da svako od nas može da zaradi 1000 evra već sljedećeg mjeseca. Ali pre nego što idemo dalje, današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tom. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno, ljudi, hvala o tom od srca. A kao poklon dobijete i ceo mjesec ulaganja bez provizije. Dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar. Značilo bi mi da pročitam vaše mišljenje. Naravno, podelite i ovaj video sa nekim ko je zainteresovan za financijske savete. Pažnje, ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni saveti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada, ne uzimamo financijske savete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Dakle, ako tražimo neku alternativu kako da zaradimo novac online ili da radimo paralelno sa našim stalnim poslom, ovaj video će nam upravo to dati. Kako zaraditi 1000 evra pomoću Google Mapsa. Često koristimo ovu aplikaciju, ali malo nas razmišlja o njoj kao izvoru zarade. Danas ćemo vidjeti kako da to promenimo bez rizika, da izgubimo novac. Pretpostavimo da tražimo zubar. Naš je nedavno otišao u penziju, a nismo razmišljali o pronalaženju zamene kada nam nije bio potreban. Uzimamo telefon i tražimo nekoga da nas spasi. Dakle, tražimo zubara u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu ili gde god da živimo. Ne, da budemo iskreni. Prvo ćemo nazvati mamu da nam kaže gde je išla tetka Suzana da popravi zub i da li je bila zadovoljna. A? Zar ne? Kada ni to ne pomogne, tada idemo na Google mape i tražimo zubara tamo gde živimo. Statistika kaže da ćemo u većini slučajeva izabrati nekoga sa prve stranice. Zato se mi u našoj strategiji fokusiramo na one na drugoj, trećoj, četvoroj strani. Prvi korak je da pretražimo Google za određenu kategoriju preduzeća kao što su zubari. Fokusiramo se na one koji nisu na prvoj strani, nisu završili proveru svoje registracije, nemaju vlastiti sajt, možda nemaju ni telefon firme. Dakle, tražimo slučajeve gde vidimo prostor za poboljšanje i promociju. Sljedeći korak je da razumemo šta im možemo ponuditi. Na primjer, poboljšanje njihovog Google My Business naloga. U narednom videu ću objasniti kako da to uradimo korak po korak, iako možda nemamo nikakvog prethodnog znanja o toj temi. Verujte, to možemo naplatiti oko 50 evra, ali ovo nam otvara vrata i za dalju saradnju o kojoj ću također pričati u narednom videu. Ako pronađemo sad 10 zubara, to je 500 evra mesečno. Proces obično traje oko 2 sata, što iznosi 25 evra po satu. Treći korak je da kontaktiramo te zubare mailom ili telefonom i predložimo da poboljšamo njihov javni imidž na Google mapama. Ako pristanu, idemo na registraciju njihovog preduzeća na ovoj aplikaciji, unosimo sve potrebne informacije i pomažemo im da se istaknu. Možemo im pomoći i u postavljanju kvalitetnih fotografija i videa. Nakon ove usluge možemo ponuditi i druge, kao što su Google SEO optimizacija, kreiranje logoa, izrada web stranice, upravljanje Google oglasima i društvenim mrežama. Ove usluge se naplaćuju različito, počevši od 200 do 1200 evra, zavisno od vrste usluge. Čak i ako nemamo znanje i iskustvo iz ovih oblasti, na internetu možemo pronaći veliki broj besplatnih tutoriala, edukacija i radionica, kao i da pogledamo
moj naredni video. Ovo će nam pomoći da napravimo prvi korak. Na početku možemo naplaćivati manje, a kako se usavršavamo, cene mogu rasti. Iako će biti izazova, upornost se isplati. Jednom kada počnemo, možemo zarađivati dvostruko ili trostruko više od redovnog posla, radeći čak i sa udaljenih lokacija, kao što su Bahame. Kao što smo vidjeli, Google mape nude mogućnosti za dodatnu zaradu. Ključ je u prepoznavanju i pomoći firmama, malim biznisima ili organizacijama da poboljšaju svoj online prisutnost i postanu vidljivi, otvarajući put ka uspešnom poslovanju i zadovoljnim klijentima. Win-win situacija i za nas i za njih. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformu Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Stavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno, ljudi. Hvala na tome od srca. Kao poklon dobijete i ceo mesec ulaganja bez provizije. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!